पुराय देशात गोंय राज्य हे पयलें आसा की ज्या राज्यात ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रीनिंग जवळपास 1 लाखाचो टार्गेट दवरलेलो 78 महिलांच्या खातीर ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रीनिंग कंप्लीट केलें आणि भितूर जे पेशंटूय बी डिटेक्ट जाता तांकां फर्दर ट्रिटमेंट दिवपा खातीर गोवा मेडिकल कॉलेज असिस्ट करीत आसा. हे गोंय हे पयलें राज्य आसा अशा पद्दतीचें स्क्रीनिंग करपी की ज्यो पोस्ट ग्रॅज्युएशन नर्सींग करून परत एकदा ज्यो गोवा मेडिकल कॉलेजीस आसतली त्यांची स्केल रिवायज करपाकूय आमी दवरतना त्यांची स्केल सुद्दां रिवायज करपाची गरज आसा आणि ती फॅसिलिटी जाल्यार आतां पर्यंत आमी पळयलां की बरेचशे फावटी ऑल नर्सीस आर ट्रिटींग एट इक्वल ना पोस्ट ग्रॅज्युएट करून जी स्पेशल केअर दिता तांच्या खातीर ती फॅसिलिटीज आमी अवेलेबल करतले. This is the first hospital, leave aside government, this is the first hospital in the country that is going to have this IVF treatment free of charge, where no patient is going to be charged. Everything has come through CSR, and this initiative under Dr. Pramod Sawan, which we are taking, we are sending 50 nurses today to do post-graduation in oncology to Tata Memorial. So that before that new hospital starts, we'll already have a team of people. So you should go and see the center yourself. It is one of its classic one. It's an international standard center that will not be beaten. No center of the international standard. You go to Belgium, you go to US, you go to UK and see the Goa Medical College IVF Center. RS Scientific has put it up to an international standard.